Мен башталам. Депке жипке жок деп кыйкырып атат. Telefondan көргөн жакшы. Көрөрүң телефондон. Телефон жакштап кеткен а? Не телефон? Билбейм. Samsung. Видеого да бул атайын. Onu okuştu. İşte tartışma koysa yok işte nereden ne mi dedi ha? Kızmatta da tartışma. Kaç kuşlar? Burası tart silahma mazeret. Dağradan çıngızdı. Mami öyle. Bura. Mol жерде кайнап атат. Sen atlasın da. Ne tanıysın mı? Ya kanatlı kalpağın ne oldu taksır? Кайсы Kalatan mı? дымып калышты. Sen hoşa kullanmamazsın. Kalk ettir biz normal okuyoruz. Birinci sorunun taşlagan paylan. Bir tağa taşlagan paylan. Bakıt. Canavatın yastı. Suzak rayonuna karıştı. Kızılkaya'nın paylanı. Ataklı paylan. Жылдык кыймылдап калды. Козголду, кетти карачы. Ring sahipsinden Azamat Kızlar'ın Kaçırıçtı. Koyka degen adı bilen Vakıt Baba birinci sorun taşladı maşallah. Vakta kasıyla bakıyoruz. Prama yapıdan kararla dostum. 4 чыкты, мына 5-нчи көтөрүп келет. Биринчи жогору маран Абдулла айдады. Ылдыйга Бакыт Кызылкыя таштады. 3-нчү жогоруга каратып Арген Абдуллаев, Асылбайдын кара чорно бриллиант аты менен. 4-нчү кайра Ылдыйды Суан Катранкы өзүнүн комиссары менен таштады. Азыр мына 5-нчи көтөрүлүп жогору кетти. Мынакка чыгып кетти улак, кете элекпи? А бул эмени күтүп алчулар. Мында келе жатат. Кайда келе жатат улак? Ортодо экен а? Ортодо. Komisar degen aslında maşallah. Bir tuat kimi koy. Nereye токтотуп калды, тосуп калышта? Берлиндин жанында, оны жок, башка экен ал сабап аткан. Комиссар dedi. Moğoldan жақсы көрмеді. Moğoldan жақсы telefon eкен да бұл. Дрондан тартылады. Ана дроны. Дрон мына үстүндө жүрөт, оона. Бұл өзүнүн эле камерасы. Өзүнүн камерасы. Мен дрон. Мага прямой эфирге заказ болду деди. Азыр прямой эфирде өзүм купулума толбой атат де. Ана мындай өттүм да. Дымытып алып кетти ана жердечи. Баягы Казакстандын эмесин ба улак албарган алып келип коюптур. Өзүм мен шайландым эле алып барышылыкка. 2 жумадан бери кеңештебиз. Анан кечинде эле чечилип калды. Мен прямой эфирге түшө турган болуп калдым да. Москвадан Чолпонбайга чалып, Москвадагыларым прямой эфир кылсын деп атат, көрөбүз деп атат. Эми эки жакка жетише албай каласың да, прямойдачы. Анан ордо турмай калып. Кетти жогору, бирок мунун тааныбадым мен ким экенин. Бар таанып калсаң керек. Өзүм мен камерага чейин улак чабат элем да. Жашыма. Бектай жүрөбү? Ооба. Мияка келбеди? Көрүнбөдү го бүгүн. Жотарка минген адам жокпу? Минген адам жокпу? Жакшы көрөт. Бияктан биз жакшы көрө албайт. Жакшы го нерге бир жерге отуруп алып дөңгөлө. Yerenderdin en oyunu Alaman olan belgileyip çatat tuğanda. Harekete hoş geldinizler. Yerderek çandanımızlar, hareket yazarımızlar. Bu büyük odalara cetkimizin mağdurası Tayyanız. Haydi. İyi de Türkçeyle bak, üçüge çıkan tas çalan bir tuğanda.
İçi kanlıktan gol olmasından Arılaylı dağı sorundan da anlamıştı birinci yorumuna koyup Adal'dan sorun aldılar. Şu variant ba? Kazашımlar etçese şuna kattırma. Ödüreybe toyup kalsa kursanı Götürüldü. başkası can düğmekte açıklarında. Bence can düğmekte açık. İçi kanlıktan gol olmasından Arılaylı dağı son şirin olmakta gözüküyor. Kızgılıp kaldı. Götürülüp kaldı. Yaxşı tez çıkıdı demen baya. Pres bolup ulak çıkmasa gerek dedim. Ulak 40'tın ile kişine jogoruragıday. Kara topoz eкен. Palvan palvanları Bekembol palvan Bekembol Öldü kameralar cepçilesin öldü kameralar Bir tay Hayra jogor vurup ketdi. Hayra jogor. Taradan al koyup bu. Jogor alıp ketdi. Çapçıdı. Üstüne çıkıp geçti duracak. Жоқ da kres o nasıl oruncu. Naş derece buzdu. Üstünde basa başladı. Götürüldü, sürüldü. Bekembol emi. Hayda, akırına. Bir yerden özün ulagı жоқ, özün çıkıp ketiş kıyın da öz negiziçi. Attın köptün qara, aldı tosa öğret, açpaydı da. Körüşçüler deleçi. Malik keleydi toğun oşonda bir ömeyen görüş var. Oşun. Çocuq Malik emas, ıssal okşaytın o qaraqaşqa. Ha, Malik egen. Qaysi tushda götürüldü ulaq. Manda keleydi ulaq. Suyretip baraytadi. Bu Seyit eken, Seyit. Taranbazar. Sancar Nukas. Seyit Taranbazar. La bir atı kirip atayım mı? Tepsire sezile onu katı bayla altır bunun. Saman. Esep kılav bu sürüp vardı. Hadi. Hem taza çalışış керек болушунча жигиттери. Негизи кээде жер шарты оор болуп калат, башка болот, торпок оор болот. Ал малды анча-мынча тээк уруксат берип атат. Биз дагы тартипти колго алып жакшы оюн көрсөтсөк чоң улактар көп болот да. Bozkoldan gelgen bir var, Almaz Savan İzada gelip koy. Şunu belirle koysa taza olarak koyuyor. Tuş toşergi var. Seyit keledi, Seyit. Taranbazar'dan Muhtar Palvan gelip koymuş. Tribuna da İzada durur. Sapar жардам берген ашет барпы. Сапар жанына сүйлөп келет, жардамдашкан эмне болгон, кошо келет, Балташеге кошо келет. Мына кушу азыр эле эме кылып жүрөт эле, формачан жүрөт эле кушу. Кушу жок. Ал кушу деген балван азыр. Сен да иштейт. Азыр эле формачан жүргөн. Карам артык. Намизи бирөө. Билбейм. Çalıp alındı şekil.
Ona balta şaka. Balta şaka şola. Yeni de. Ооба. Biz o zaman duruyoruz da kaç kadar. Ama çok olmak yok aşımdaki değil bu. Kim at o da çok olmak kadar. Bol ben ala yesemez. Sudan yesemez dedi bol. Boldu tamamlar. Geliyor böyle çok. Kapa olma ama. Olma. Эртең Октябрьский улак өткүлө чоң улак болот, Biri uluna örtü ona. Ооба, уулуна өртөт. Тойдун улагы. Özümüz geldik. Biz de ama ayıttıralım. Bize bulduk şurada. O yerden şirin filo var gene. Tuttuğunu kaldığında takıl. Başka ne taksın? Buralarına vartılık geldi de. Çok uyanmış çeken. Ооба. Var mı? Yetkisi bana çalışat niye? Oğlum benim şey durur diyor ona kızım. Satın var özüm var başka. Ana Marat'ın kayınçı. Көтөрүлдү улак. Muamele kılası, tuğanlar bile sağırız. Şerden көтөрүлдү. Kötörgün palmandı kolda koyarız. Ya var tanımaydım. Танылбайт аз. Алыстар ал өтө. Мен да формаларынан гана таанып калбасам мындай сатташып кетет мындай жерде. Уйгу туйгу адам көп да. Кимден кимге көп. Nereden pus koyup durdu mu ne acı dedi. Мына жоокерлер кыргыз баатыр. Çoğur kumara kaydasın, çoğur kumara. Согуш тиле бир түрү да улак. Çoğur kumara aparıp taştaysın bir tay. Paramazardan Bekzat. Bizde o çat gelip koy. Paramazardan Bekzat. 21 aylı var ki. Her birine birden daha neler. Ашыргызабы же сорун барбы? Жөн берели. Бересеси. Тани берди. Ошондай контрол. Çok olmayacağım. Seninle çok şey yaptım. Жаш бекен? Көрсө, мен ташыганда легиде соң кезин десем күлүрдүм. Канчанын жок киши? 70'de gerek elek. Çekim şey kalsın. Жаш эле экен анда. Жакшы киши бирок. Bana gelingizleri palvanlar hareket kılavuz. Biraz saklayla. Çoğur kumara kaparasın, çoğur kumara. Көтөрүлдү. Biri tay alasın, biri tay. Дымы эле турат кайда. Бірақ кыйын бала экен. Кыйын боло, жакшы киши бирок өзү дагы. Сөздүн башын баштап коюп, талкы жүргөндөн кийин анака мынака деп аткан шарт чечип коюп. Ооба. Кандай болот? Өзү чечкиндүү киши. Oldu ошо менен бүтөдү. Менен флагыз дедик. Bir yeni görgönen yaxşı da. Çoğur kumara. Çıktı ulak. Beken bol palvan, beken bol, beken bol, beken bol. Çoğur kumara kaparasın. Улак эмес окшойт бул. Бияк башка окшойт. Бияк башка экен. Болжак башка улак экен. Улак онун Мыякты, улак биякта эмес, биякта. Jamandardın talaşı. Белдешебиз. Çoğur kumara kaparasın, çoğur kumara. Мындай көп жыйынды башкарыш да кыйын да. Çoğur kumara kaparasın. Токтош да кыйын. Ama desteğe olmaydı. Мына ол жактан көтөрүлдү. Адам азайып калды. Катуу чыгат эми. Абаш эмеспи? Жо абаш. Ana çoğuru jetki çoğuru. Ulak sakın içinde koy. Тарасак алтысында кетем деп аттылар. Жүрөт комдан да. Ой, аны ат секирип атат. Karamazardık Akçol maçına gelip koy. Çok дымытта. Ana palvanlar hareket kılavuz. Bu жерге Çoğur kumara kaparasın. тосуп калды. Bir tay alasın, bir tay. Мына жак бүттүбү? Бүтүптүр. Asın hava gelin. Kolumuzu verin. Bana getirenler Aktoyga kuş kanatını salıptır deyit. Oy görüştürmegöndü toy görüştüröt deyit. Nakey. Karakılca jirgesinden gelgen Aktanday akın Hasan agabız. Haligi tökme gelse tör boşot deyit. Hasan agama gezek vereyim. Bir tövüp gelsin ha. Hasan agama gelin. Онда ала тоо турат. Алмаз.
Akan аты. Кыргыз атын чоң ошолдагы анасы. Саргайып турат го мындан. Мында турат го. Осмон Алмаз базар курган. Başlasam sözü terimeden baykadım kırgız el degen. Munday çamudaklarga kimdir gelip get degen. Мына жакта улак болду, урушуп атабы? Kim ne uruştu? Азыл адам. Var Şunu eken aytam toyda bu yerde kamandar menin estegen. Hürdağanı men geldim kamandar hidayet ettegen. Jakşı adamdın barısın canımda götürülüp tülür dasan.